Mheshimiwa Rais akizindua hili. Ni tafarire ria korirwe kirugorio guothe bururi-ini ya wandikithia wa andu rungu rwa mutaratara wa NIMS kana huduma namba. Mihang'o iria gutongoretio ni ateti megatu bururi-ini kuma miena itiganite ya kioteti na kuonania unyitaniri uria uriho gatagati ga thirikari na mwena wa mung'ethaniro. Mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta oima mwena wa Masi kaunti-ini ya Machakos kuria agitetera wandikithia ucio agiire kiene miario ya kukuruhania na uhoi wa ngoma akira muingi kwaga kuhitithio njira ni atongoria atumumu akiuga mutaratara uyu ni ukugacirithia motungata kuri muingi. Umuhimu wa siku ya leo ni ya kwamba tuatangaza ya kwamba Mkenya pahali popote alipo atajiandikisha na aweze kupata huduma ya serikali. Miario ta ino ikirekererio ni mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga ari Likoni Mombasa na kuga ihinda ni ikinyu andu mahimbirie mitambo ya kiriu. Miario iria yamukiririo ni mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka ari kaunti-ini ya Murang'a. Nimejua wengine walikuwa hawajaelewa vizuri, kwa sababu wengine wamekimbia mahakamani ati wanapinga. Mimi nauliza wanapinga nini? Dada mahakama nasema ati hiyo ni lazima, sijui nini. Ikiwa kama kungekuwa kitu ambayo inatakana hiyo ni lazima ni hii. Ako na sub county admin na ako na ward admin. Hiyo team ikifanya kazi pamoja na machief hawa, hii kazi mtamaliza haraka sana. And community health workers. Na pia nataka niseme watu wa makanisa, mapastors, mapadri, watu wa msikiti pale, kila mtu ajue ni kazi yake. Atongoria gia kiuteti makinyita itemi kuhurira ndeve mutaratara uyu magiukirira aria makoretwo makihurana naguo. Sasa hii namba inaingia tu kama jiwe ya kujenga hiyo shughuli ya huduma centers, kwa sababu anataka kuwe na namba ili ile huduma unapata katika huduma center iwe ni huduma ambayo imekusanyishwa. Muthenya wa ira igoti ni riretikiriria wandikithia uyu thie na mbere rungu rwa mitaratara itiganite kuria ni hamwe na andu kwaga guthingiririo kwiyandikithia. Thirikari igitanya andu othe mari bururi-ini nginya akuma nja ya bururi makorwo makiyandikithia na kuheo namba ya mwanya iria kugacirithia motungata kuma gwi thirikari. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Njĩtagwo Maina, Kĩhumo.